Hojai district a border ke do karbi atum kisunga puthak hamphang asong lapen pherang ke atum kahumridam. National Council member Anparata BJP State Executive member Longki Phangchu IAS retired amethang ahemalong pherang ke mai ke pha. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Virwara Habar kahumridam. Kardon mini prime tama berta longpen ini sami rupali timungpi non bertang tonpen arju panikha. Pining koran arkeb arni ada por phai kreis yalong hamphang asong jasemet engineer association kat salapen pherang ketum hojai border kedu akar betum kidu kisum katora puthak adimalong an kahumridam. Labang soalong katsa ajes rangsinateron engineer association pen tingku kro lapen arisang hotu do. Kahumridam arong amen laki siwoteron arong labangso arong along komiti amai pulake Lawrence Pro lapen rong asar laki siwo pro amatlo labangso arong keseng a komiti lake serwan ket pusik irpon rong rup kacari kacalon kisung hektik athe akhai kaprek atum kece atum kether ke dupik lapen longle ahoy setame nangkepet along ceponang prup dupik lopusi rong amai pulapen rong asar pe nang sini dun an parta labangso arong along kadukawi pen don tharu krihini ra phokke bra troksi adondo setame non puanta longle apata nang pipelang lase border kirai kido sungpi khangjang loputa ninje rongalong kijun alang ta kemesen kawi ajoine kijun alang anta liter isielo sikka isi pensi kenamsi kijun puta than golf pen skim dopik setame kiron ahemso barpi barso kajiti ahemso heguita pini arni anta long lepin lang lapen osomar atum aphan loke pachar de jia phanta school ta ave lase osomar atum ta ongdung atum ke kanahok dokok loputa puthot ninje thu lapen keso kiun e setame mesen sub center ave thana setame border along ave laike akenang sot ason kave ajone kedosung pik andolasi karbeng autonomous council asi em mp mla atum aphan ning aklong pen chuningri padopon labangso along akhai kaprek atum stame longle kacharai dunjia phanpura a committee kaprek stame kesengdo labangso a committee amen lake majdur association kohemlo labangso association along amai phulaki Dilip Das lapen secretary Biplop Das posi nang pachini dut lasi lahai sai langno karbi anglong along le along nang kithidun along karbi anglong aham phang asong doan lapen karbi anglong autonomous council pen nang cherai dun thip nang jiputa chuni report Rajesh from the report Daily News. Ya lah, lapen nomor 2 bang ke la langfel pi mate bolang phera tawar labang prabdin pen nang pachun pia sonte laba soni la lapen son thom bang ke la labang ke dadak kedu arada tum kangcir ke langit a system lo lang bang ke ni tum kisuman amun tum lang ka pen ta me dak kedu dak the tum adu lo lapen lang ajoini pen itum adak penang kachibong la dulu bang khai pen la border la alam ben ma he la pen la so lang nang bon chegi puta ni tum hanang pudu lo samene tum lang nang bon che kateng na ta ni tum chunam ilin long ek toka palita long ek toka brang tang te ini tum dak kedu tum ke kidu klik kiplang u system ni mang thekok lo ta si hisab si la son puru tang te la kalbeng long la kachari pon kithe kiding tum ta ni tum han ke nang kelang pangkri chet ason si ni tum jit thek long la si la son brudang te non ni prang ke bangi ma ki kuson ma la pu son brudang te ni tum border ke du ke kuson aso se sin tum ke sung thi ki dam tang January tarik pho ajo ta ni le phan bongali tum ni le phan etek lo la pen ajo sere 11 por si ni le phan etek lo la pen ni nile hema sor si thurun lo la so ke thurun pen abang ke hema malik abang no ma polo avi pubang direct pung lo amasi la ing hapta jai thom plilang nang tur la bongli tum bai thom ke bang la pen amasi ni li bang ke side pen ka lo manili keng da haso bang chinglok li la lo la so la mang ke ni li ahok pet bang ke la so la mang ke la kasa secretary phanta ni li chipaklang lo la pen hola
এখানে tum kaning je kang tung mate ka chuning ri kang tung gel phelo je atumi sitame nili tum marada tum hem chi kimlong sitame banga khai bongli tum ke bangsi ron tame chipi dot nang pusi lasan se hello nang putikang amat ke klem ke dam tum hanta pa klem long le dat pachukim pachorak long le dalo as labang so a hem are ba se wang lo ang pa phin nili police phan ko lo wang lo man nili phan ta men anang check te kang lo rong bong pi lo nang tum pan muni chingrum ke pulo masih ubang ke suna chalang se char klik ke chu chak po medat lo la se na char klik pulo ta nang tum kopi polo la hai muni chparang rum re non situation ho nang tum chini ne ma la san se nang putikang lo la pen men anang putikang lo nang tum hor ok halo chu thak chot pu ung pen long le ba khai phan pe garet pu se la so ke pek pe ye phan ke do ke thak ye phan se nei tum bang ka tumi ta cherai dun lo he mat ron tame pulo ma nil tum bang ta pulo ron pute thori thorang si tame nitung ke aron pen sinang chedan ji pusi che thak dun lo se api forest department pen ta bang lo rong pi sangwala ranger alang li tum ta bang lo la tum bang ta ing sam jin nei me at me phuning buan seng putikang chalo je mo pine pote birtang pine pupe te police ke bang hot nang putikang bang ke pine pote nang tum forest along lampal le nei le ba thanan ni tum phan report ang pine ke pulo ma report pi thuta tumi ke yo la son ding hap bo hem ret nang pakim long le jalong le pupen ulta se nili tum phan sineng check te kang thorong lo la dak borang phera usi bang Pinyana lo porpha isialom NPP a party atum amithang asai hem difolong pherangke mai ke pha labang so mai long NPP pen kachitoy dun MLA difu LA pen Rajen Timong lapen part klem rapen atumdu jasemet labang so pherangke amai tong sikot ke phala ke election manifesto NPP pen ke pangdakpon kadu kawi pen ke jongpon son prepiduk sita jasemet akinang sot ke article 244A hanlo kusi jongpon difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Pini manifesto pangdakpon men dan ini loh sebenarnya corona ini corona kemana manifesto bagaimana itu saya masih ada project dan untuk itu not decision and pen itu manifesto bagaimana itu niat kecok loh tapi ini bagaimana hal lo manifesto bagaimana awak lo manifesto bagaimana apa yang reklamasi hal lo mengenai bahwa ini kita ini temuan ke hal lo non itu media pen nanti elektronik media yang berat akan pasti lo, dan itu NPP yang pakai larda pen itu termasuk manifesto kalau pakai itu kerat agak kemang kan binglong perman ke perman kopi sikle polima NPP yang pakai larda pen itu manifesto mau jok mana itu NPP yang pakai larda sedang tokono tapi itu dia akan mau hit sampai itu pakai NPP pakai itu pura-pura perman kita juga sangat pakai larda jok lampar sekali kaprek kalau ada statement kepada IP itu kan sampai MP perman itu pura-pura perman panggung atau segala macam sampai termasuk pura-pura kepada konten dia kan kalau alang itu ada company itu kan pada apa pilihan dia pada ipan proyek sampai NPP IMP event bara itu NPP kuno alang itu pensi konvensi termasuk pura-pura company ipan sampai dari itu bahi kita dok tengok tu buat kata pakai berisau untuk Pinyana lo porphai hini Karbi Farmer Association tingku arotum amithang asai hem difolong pherangke amai kangni padopon labang so mai long TFA mai pu tingku ingti kongchun bang soron sing rong pi lapen song klem rapet atum RDP dun jasemet pet pen kang minang koklaki kedam tangar ni buka jan LA MLA Dr. Numal Nomin kaning Jepon Karbi Anglong aham phang asong atum ki tangka kicho dalali lapen thangna ta awelu awe pu kaning Jepon apu thak lamboy ki pithu lapen Assam Governor Jagdish Mukhia phan kido kapale apu thak sitami isi ke chokche pusi ning Jepon Rajiv Rongpi report Karbi Daily News lason kining jilong pop nilutum ha nampak lang unasi Karbiang Hong Puton ka Karbiang Long
la song hampang song tung kunasi la song na sai ke claim alang li ni tum pan ang thek baklang ni kali pulute hampang song tum pan alang li pinit map chu hang nji alang li ni kining ji chok chida lo pu hampang song tum pan alang li same rat ta theng do kar biang lo rat ta theng do hampang song tum pan dia chang nji bo bang sin ni tum pinit so ni kali ben pini nilitung karbi satu dia sama saya malam meski binang kok akhirnya kalau je doktor numel muning ba yo ini koma perang alang li pesmit manifest konelong alang kaning je tu kalau so kaning je baga je karbiang long organization tentang sok dia tu bisnis ini tu mintu lo la pen alang li pan condemn lo alang li song tu mana ni dot kita masih nilitung Abi saya tu dia song arwah ring doang, bukan ele log doang tu bang. Langsung nombor pemimpin bahai he, dapat kacerap nang ni posisi ni tu sia yang kacau ni pon. Langsung alang lipan cerap lela, kaprek lang lagi cerap dono ni tu putun highway. Langsung nombor pemimpin tu teli ni tu Farmers Association yang cerap dono nang ni posisi ni tu main pen, macam ni pon lo. Lapen ke alang li langsung ni putar dapat ni tu apa? Mate ni tu mudah kalau kabeng long asong doan pan sidamela pesan apa lah kuasa pan loksi keklai tu na pun kalau lah dapat lantai dan dapat lah kekeh pun dalang dia cohang pek naik kurang lebih itu asong pen alang di pada timan lawan ke asong tin sidame pun horizon mate dozer mate tutel sih tu exodon tak sido betul nili tu mah asong amui naik pun ada doktor munin pan nili pulo lalu nili tu mah list nang amunit nara paci jeng naik wana amunit naik lain pulo deh lalu nili tu mah jadi laksana amunit abe asong abe mate kabia asong tu mangke songja mane members tu abe pipit alang li napat juno napat vlog na selahai alasana mele phan ke ilitum kachere lapen ilitum khai kacar boi atang des tim bigalang di komunel na sel jata hinda pombom asi ke dam tang la governor lang phase tame isi alo pale la dakta tok juno pik labang ke alang li si khai pacar bo apor alam thian dak tok pon elo nane koki di masa pui koki karbi koki karbi di masa karbi khasi karbi jointia karbi rengma pulok lai pen lasi aku akles ki bani pan alang li chor tuk bom lasi laso puta monong fi khai pen khai char bo dokok prote laso adai ba ke doktor lumor bomi si jen bek nang ji pamangki lani ki masong hai pen ekdom lapat pingan pon lo Pinyada Porphai Kebalong, National Council Member, BJP State Executive Member Longki Phangchu IAS retired, Amit Hanga Hemalong State Assembly Election Manifesto Puthak Pherangki Amai Gepha. Labang suke pada nongkok ate jasemet pet ke thomalam eson laki State Assembly Election ahot State Pen Manifesto ke plang along Karbi Anglong lapen dimahasau arat kari Article 244A ke paklang ponpedet lapen Karbi Anglong Autonomous Council District Pen ke paklang BJP Manifesto along ke Article 244A State Pen hangnat approval awe pin pen kibipon kok laki ahok kalipu aputhaksi pini pherangki amai ke phapon adon thulake bukajan ele IMLA Dr. Numal Momin Assam Governor Professor Jogdish Mukhi Aphan kido ke pale apothak party pen Karbi Anglong Autonomous Council apen state atom aphan RJJ pin pen ke pale ke ning duglo posi ning jepon personal akido ke pale thangka pudun athaiwe sita non ke party pen pinaklasit party a president secretary do lapen Karbi Anglong Autonomous Council atom aphan state atom aphan RJJ pin ke pale ke mo election ahot kerem derji matik katora dokokta thekpota ningjepon anparta BJP ke claim atom karyakarta atom aphan ke anama teng posi modi kepu sita lada ke thang nata akenang sot en ponpe lapen Karbi Anglong along MLA ticket kepi sita me thang nata arjupon pe lasapo thak pen mo election ahot siksak dakta thek party aphan pota phangcho pen ningjepon ahok dong si state pen thangnat approval ave district manifesto aphan pulote lake district manifesto pen election camping kidam ahot hemprek apathak article 244A apathak kaningjepon ke rat aphan kachobail puta ningjepon rajavrong pe report Karbi Daily News ala CA asam len district CA asam Karbi Anglong and Dimasama ke men ke issue ke article 244 ke mane ke claim poni la sab anto state penalty insurance beneficiary se me netum deng pon po claim pon po ajat po lalan lang to pin
Kukang dabe okay labangke outside provision of the constitution gali within the provision of the constitution India bosta tak todo like thang mane illegal kel labangke labangsa lang pinde kuponu there since there is provision under article 244 for implementation by the central government last issue ke lang antoto state asar ta pon name ato central government asana pon Nonakilebom Assam Assembly election of Harmanpura Lakha Krinar Kep Haraghat BJP Ben ki Thordon a candidate Dorsing Ronghangphan Assam Chief Minister Sarvananda Sonowal vote kerek pi लाखाक्रे फो महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लोपन वीरवार मेंटेरंग पाठुआ क्लामलों आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हेलीकॉप्टर पेन नांगसोनसी लाखाक्रे नेरकेप हारोघाट एलएसी बीजेपी आसोंग पेन काजे टॉयदुन डॉर्सिंग रोंहांग अफान की ओंगदुंग आवत के पालोंजी अफान पुरा दोडेसंग से पेन उत केरेक अमाय पारुपोन कार्बी आंगलों सीएम तुलिराम रोंहांग पेन आसाम चीफ मिनिस्टर अफान इंगथुम आर्ने पोनसी माइलों अन पालेपोन Labangso amailong Karbi Anglong Chief Executive Member Tuliram Ronghang lapen MP Khoren Singh Be lapen EM Khon Singh Rongpi lapen EM Raju Tiso lapen Deputy Speaker Rites Inghi lapen Dipu LSC BJP Candidate Bida Singh Ingleng lapen Mohamaya Constituency pen Mondol President Secretary pen Chenglong BJP Klemang Pubang Priatum Doan Cetak Citong Dun Labangso amai Assam Chief Minister Kaning Jepon laki suarlo apan kipipon orundoi atangka seta non ki sudi ki thop dipon po lapen karbenglong arlo kelong pon hesere pen chenglok hanso hehu do lasi sarkar pen cheparai pon lo thetan food processing industries sita ingpupon poposi lamchak chipitikan lapen long fli LSC sita BJP si high appo lapen non aphoi sita BJP sarkar se dopopu lamchak chipitu dianarong pen karbedeleno jafaranke rajibe আৰু এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল এটা কথা আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল এই কথা স্পষ্ট হৈছে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'বই নিশ্চিত হৈছে গতিকে এতিয়া মই আহিলোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং কিছু ইয়াত ৰাইজে অলৰেডি নিৰ্ণয় কৰিছে শুনিলে নহয় 1 লাখ ভোট দিম বুলি কৈছে 1 লাখ ৰাইজে কৈছে দেই মই কোৱা নাই ৰাইজে কৈছে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ গ'ল হয়নে ৰাইজে সিদ্ধান্ত দিলে মানে কাৰ্বি আংলঙত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং যিমানকেইটা আমাৰ যিমানকেইখন আসন আছে 4খন আছে 4খন আসনতে 4খনতে বিজেপি জিকিব এই কথা নিশ্চিত হৈছে ডিমা হাছাওতো জিকিব সেইটোতো আমি জানো কিন্তু মুঠৰ ওপৰত কথা স্পষ্ট হৈছে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব শান্তিৰ বাবে সমন্বয়ৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ আপুবৰ Niphai Inkoranar Kep Arni Porphai Pho Aporalom Hanjanglang Solong Karbi Student Association Student and Youth Council Bukajan Youth Forum lapen Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee tum Chingrum CECR Sikjit Pen Pherangke Mai Kepha Kedamtang Inkoira Chok Ani non nang kedai rep MLA Kilik along BJP pen kachetoidon Lakha Kre Choksi Bukajan LSC pen Dr. Numal Momin Wood Kyang Amai Ahot Karbi Anglong Social Organization Asong Atomaphat isi Junotak alam nangka pinrem alam aputhat ning sodung lapen sodak pen pinrem lo Dr. Numal Momin aphan lapen Dr. Numal Momin Kilik kiremji aphan chiranoi pusi sodak pen KSA amai ho Simeon Rongphan pen ningje BYF amai ho Pranaption Killing pen Bukajan MLA Barit Dr. Numal Momin inu Dr. Kacharli Amrit Pusetle lapuan ang kilit klot alam kaningji ke nilitum komentu neta ning ingsamune lasi non adihu MLA Kilik along alang liphan paremji parem vek nang kokpo athe nilitum aphan Karbi Anglong Social Organization Asong Atomaphan kiputot keber thipen kaningji ke angho chikilik nangji pusi kejong Dr. Numal Momin ta inut inglong asolo lapen ladak Karbi Anglong si kedo abang phulo tangte kupisi alang li kedo dun vek adem atomaphan kaningji hai maposi arbo lasi lason aning kahing no amunut aphan ke non adhiu kilik pen paremsi pe pachitilo pen toinang popusi ningje lasi khailong ri aphan matha pen BJP aphan vote ki jok je det je aphan rat aphan kachungri pado hadanglang so pen trison lekthela pen jepson taron Harvey Daily News নিশ্চয় মে 2 তাৰিখে গম পাব আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ কিমান বকাজানত আমি তেনেকুৱা গাঁৱত নাই য'ত আমি যোৱা নাই প্ৰত্যেক গাঁও আমাৰ মেম্বাৰ্ছবিলাকে
বৰজান পৰা আদি কৰি দেওপানী চৰুপথাৰ আৰু নীলেপ আৰু দুৱাৰবাগৰি চব আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছবিলাকে আমি তাতে টোটেলি আমি তাতে কাম কৰি আছে যাতে এবাৰ যি ডিভাইচিভ পলিটিক্স এইটো কৰাই যে ডক্টৰ নৱবিনক আমি পৰাজিত কৰিব লাগে বুলি এইটো প্ৰচাৰটো আমি গোটেইখিনি আমি কৰিছোঁ। গতিকে ডক্টৰ নৱবিনে গম পাব আমাৰ সংগঠনত কিমান ষ্ট্ৰেংথ আছে, কিমান ভেলিউ আছে, এইটো মে 2 তাৰিখে গম পাব। KSF বিভাজন হৈছে নেকি? কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা যদি কাৰ্বি আংলঙত যদি চাই চবেই জানে, কিন্তু আজি আমি তেনেকুৱা সমস্যাত আমি ইউনাইটেড আজি তেখেতে হৈছে KC আংলঙ, আমি আমাৰটো হৈছে আমি KC আংলঙ, কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত আমি উই আৰ অলৱেজ ইউনাইটেড। উই আৰ অলৱেজ ইউনাইটেড ফৰ দ্য কমন কজ, উই আৰ অলৱেজ ইউনাইটেড ফৰ দ্য পিপুল অফ কাৰ্বি আংলং। আপোনালোকে অৰাজনৈতিক দল বুলি কয়, কিন্তু আপোনালোকে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ আজিলৈকে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো একো পদক্ষেপ লোৱা নাই। ক্ষেত্ৰত কি মেনিফেষ্টো ওলাইছিলে, বিজেপি মেনিফেষ্টো ওলাইছে, চেণ্ট্ৰেল যিমান দল আছে বিজেপি হওক Pinyada porphai krehenialong pherangke saihem bifualong bifu LA pen independent candidate Bhogeshwar Siamatum pherangke mai kangi. Siam pen Karbi Anglong lapen Dima Hasa aputhak border lapen hemprek aputhak ning Jepon. Lapen kaching thura musitami Karbi Anglong Autonomous Council pen ke thekthek kachini ni aputhak sitami ning Jepon. Rajiv Rongpi report Karbi Daily News. কিমান এৰিয়াত আদি কেপচাৰ কৰে আৰু মেঘালয়ে কৈছে যে আমাৰ এৰিয়াটো পৰে এইটো কি কয় হিলানি নেকি পৰে আৰু তেতিয়া খাচী ৰজাই আহি পেলাই টেক্স কালেক্টৰ ডঙা সম্পদ থাকে মই ৰেকৰ্ডটো চেক কৰিলোঁ পাইলোঁ তো হিষ্ট্ৰিকেলি এইটো কৈছে কিন্তু 1951ত যিটো বাউণ্ডাৰী ডেমাৰ্কেশ্যন হৈছিলে 17 কিমান নেকি নৱেম্বৰ এটা বাউণ্ডাৰী কমিশ্যন পাইছিলে বিটিভিছ এণ্ড মানে এইটো ডেমাৰ্কেশ্যন কাৰণে 1950 অক্টোবৰ এই ডেমাৰ্কেশ্যনত মানুহবিলাকে জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যন কাৰণে টপোগ্ৰাফিৰ কাৰণে তাত যাব নোৱাৰে ইনক্লুডিং মানে Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen BJP Assam penkachitoidun jasemet Pidyasing Ingling lapen MAC Dorsing rong hangatuma phan ki ongdunga vote pen ke pahaidun vekchipura holongkomaji pathuakla malong wangsi vote na gehangpi Pinitherepo nifai inkora sirkep ada porphai kresi malom langpher MAC constituency arlo volongkomaji pathu aklam along non ke bangji jangmi po nifai isi arni emelik kilik apothak dipu LC along BJP pen karjabdon abangpu Bidasing Ingling aphan panong ponsi vote kerek amai padopon labang so amai long Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta rot ahem pen wangsi Bidasing Ingling aphan vote kyang pi amai long Alohi sarpo aman pen nang chetong dunsi alang li sitame Bidasing Ingling aphan ki ongdung awot pen ke phaidun thekji aphan Karbi Anglong arat ke doan aphan kachuningri padopon Bangso amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Deputy Chairman Rites Inghi MP Khoren Singh Be Dipu LAC BJP candidate Bidasing Ingling Harauhat LAC BJP candidate Dorsing Ronghang lapen Langpher MAC Ramsing Timung atumpen danglok penangan BJP asongjapo asongjapi anparta BJP asong atum aphan kikroi suri arat mayalong chetong dun Mailong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen pothot lam ke jaipon atengke Assam along ri along BJP atum sarkar chari Ponthulote Karbi Anglong District aphan Airport University lapen lak isi sose boreng awar sai pipon popose Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen vote kerek amailok ningjepon lapen metric ke pas second division atum aphan sitame swarlo atum aphan scooty lapen sopinso atum aphan bike antotakali college kachar libom ariso ejang atum aphan sitame arnisi along tangka pharu isi bank account along thapon jiputa mailok ningje lapen microfinance bank along loan ke doan sitame BJP asong atum si tupi etpo lapen non ordinary scheme pen tangkat ciklo ejon along Haroner kebat hongkep adim non kebangji achiklo pen ki ciklo ejon along suriki thom bank account along thapon po lapen kachuti ki arat atum sitame tractor sitame anam ki jumpen long ponji pusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ningjepon Sonohan se report Karbi Daily News Acha kar ase hat dagokse Etia ulaise এতিয়া সপ্তাহত আহি বহুত দিগদাৰ কৰে না খিচখিচ খাচখাচ কৰি থাকে না হয় না কৰে না কৰি থাকে না এবাৰ মই এইটো কথা আপোনালোকক ক'লো
এই যে বন্ধন বেংক আৰু মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা আপোনালোকে যিমান লোন লৈছে এই লোনটো আৰু আপোনালোকে ঘূৰাব নালাগে অসম চৰকাৰৰ লোনটো ঘূৰাব হ'ব ভাল লাগিছে যিমান ভাল লাগিছে সিমান জোৰে তালি মাৰি বৃন্দা সিং আৰু দৰ সিঙক আশীৰ্বাদ দিয়ে যিমান ভাল লাগিছে মই এতিয়া ভাল লাগিছে 2 মে'ৰ পৰা এইটো চিন্তা আৰু আপোনালোকৰ নাই এইটো চিন্তা মোৰ হ'ব কিছ কাজ বন আৰু হ'ব বাইদেউৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে কিমান আছিলে 1 লাখ নে 1.5 লাখ কাবাৰ 1 লাখ আছে 1.5 লাখ আছে 40,000 আছে যি আছে এইবিলাক আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম হ'ব তৃতীয়তে আমাৰ যি মহিলা আত্মসহায়ক গোট আমি বনাইছো আগত পাইছিলো আমি 25,000 আৰু 50,000 এইবাৰ আমি আপোনালোকক দি আছো 1 লাখ আৰু 2 লাখ 1 লাখ আৰু 2 লাখ হ'ব চতুৰ্থতে এইটো লিখি যাব দেই কোনোবা আছে না জাৰ্নেলিষ্ট বিলাক লিখি যাব হয়নে আকৌ মই নকৰিলে মোক আহিব আপুনি এনেকৈ কৈছিলে যি নহয় নেক্সট হ'ল এইবাৰ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছোৱালীক স্কুটি দিলো হয়নে স্কুটি পাইছে নে নাই ইয়াতে Pinian kang sambiar take laan si kang tonpon iglo domi thak me kurwang thu.